Napuryo napurennu ni pungalla ta'ala yaitu agama ta ia selengang ini angkaya katanima kokoy. Magi pe nama dari mopi masumpa. Okko ki lino monro. Angka jama-jama de na jaji. Angka cita-cita de na ganna. Tu gatau lino kesuku. Angka si tau sogi mega gagana de gagana na. Angka si tau make gana na 10 dua de siga ekonominna. Rajib pagatu tuon na. Mai ka man angka manang de gagatau suku tagi-tagi tu. Ia pana suku matu oko pi akhirat tama pi suruga. Manyawata. Di na malasa tawe. De gampat di utuna. De gaga bulokang. Mandriki ang kasadia. Ang kami menigagakoro. Makanan, minuman. Salo cani, salo susu. Salo arak. Aga melo tandre. De gaya semabo. Akada mandri panasa si tundrung. Apa mandri doria 5 talaja. Apa si mandri pa banjara si kampu. Apa gaya semakadang empat diwatangi. Degan jambangan diri pusat nate maka wangi. A'udzu billahi samii'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'al haqqah wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du ayyuhal muslimun usikum wa iyaya awalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahubbukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasulih la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsu ma kunta ittabi sayyiatihil hasanat tamhahuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, tuan-tuan melebihin kay hadirin salah selekip majelis jamaah salat maghrib yang insyaallah semuanya kita dimuliakan oleh Allah. Rilalenna atau tuang elebok nalino ye cinampa yonroye angka wawang ripaka lebih oleh ripung Allah Ta'ala. Jadi pacar mai denai mangke iya ro adai maka de melebih kitu. Maka sini tu keadaan tak makanja ni tu. Benenge angka tau ya sesuku tu wokolino idi na tau suku atu tuwata. Nasaba iya lino ye anro marusami anro masolang iro asukurong ematu oko piri suruga pamasena pang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajak talasela da ulut tatalimi lo tuo masenna mananu ngamadi si materu de na malasa talimelo sugi tutu yanang kanaja masarusi yanang kanapigau makanja si ay de nako tulino. Tapi angkat tau lai pau oko Al-Qur'an yeleng yala birang. Insyaallah ya narumatu milo yala palisa ceramah. Alhamdulillah ya pujian ilo ripung Allah Ta'ala keadaan tak maka kanja. Kekanja. Dia nagaga yasikna.
Ia pelik kong kekurangan makumema je tulino yun roy kekurangan. Deno lay suku tagi-tagi at tutuwang ngelino tu. De paga tau suku tagi-tagi kolino sangadina. Sinin na nabiyen, sinin na suroe ipasukurang. Sebab tau lay pilay memetoni. Na iya ko Al-Qur'ange walillahil izzati wali rasulihi walil mu'minin. Tawata na niya roy di. Idi na pun na niya ro. Lay pakangkay na tanrere kung Allah Ta'ala sinin na nabiyen na niya suroe. Makukuha di naga nabi dito nakasuro tu alat birangnya asuk kesingnya kanjae nataroi pengalla ta'ala ri nabiye nan niya risuroe lay pakalabbi ya sange nabi nan niya suro pakalamanan nabiye oko balinna iterima doana ang kadapi na koraya makade walillahil mu'minin walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Idi na. Luar biasa bapak-bapak tu melebihin kay hadre. Iya tomiro tappa itu talimilo ya kuragay na to macarama. Baik masalah pernikahan, muamalah, litere, ibadah, milo mi pakas ya rotapa na to macarama na to mati matu Pak DJ namita pada to mati tu ya pujian ngiri pung Allah Ta'ala deniya sakar ngiru nikmat make ganalingi puangi adi singang andre tinro mandre jambang teme bene, anak, galut, dara, oto, motoro, toko, burung wale, apo, woi, tasi penuh bale, angin maka kanjak yunroi, wai makega, asugirat kan, iya roga gay namo angka manang ya reko yero tawe punya agagan nak maka ega kotaku denya ling apa tiropole ri pungala Ta'ala dito ka gunana yero gagay maka ega. Imma gi kulinom kay bulay makukowi labi-labi pamato ko sa rimon din na Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah, alhamdulillah wa syukurulillah. Salawa ananiya mapasalama masa lauri alim labina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pasukui ajarannya. Jadi itu ajaran Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran Nabi Isa alaihissalam, Isa putra Maryam. Isukui na sa angkanay alim labina Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nautus pong Allah Ta'ala yasang itiwi agama selong. Ang kacarama na gurut tapukali biasa wing kaliyo makada rigaw angkana ya tulay yautus alim labina Nabi Muhammad sallam ye baraisit di bangunang ang kamo pa makgoro ukur bangunangnya de na suku na sabak makgoro ang kamo pa sit di tanah tapa guru tapukali cara mana guru tapukali lau contoh ya lau palele iya apolen na Nabi Muhammad sallam iya ro karangkana bangunangnya genna ni na polei. Inay barai guru tapukali almarhum Allahumma ghafir lahu warhamhu mamuari insyaallah guru ta ahli kitab napalongi pung Allah Ta'ala kasih kiburu na ngadampang dosa-dosa na apa barakaya amal jariana alena didiki okuan wasidendreng sulsel Indonesia secara umum kita anak belakang ajak nama perungu dia milodongi. Ang katuang kalinga cara mana kasi na makada binasa itaw mulabue, binasa itaw matewe, biningnya dega doa na pak dimundrin na tau tua mo pakulino. Jadi itu masyarakat buru yang kami metu sunana. Bahkan nih dalam riwayat Nabi lama di Baki dia pergi berkunjung di Baki itu sesudah salat malam. Ayo mijat itu masalah kutoloki buru kutoloka pau-pau. Kurabut timparu na panaloma bolo maka pasipuji kak bene ku ya pasipunya lakeku meka los sompa lenga dale ya mina salah ku makiro. Ya.
Ya miro ampe tali melo ibangung ya ro keyakinan na tu macarama aja mega mo pawat ding ipadicengi. Barakallah. Alhamdulillah wa syukur. Ye baraina sa guru ta di bangunan di manita natap na suku ya ro bangunan ro ya alimalabina na Nabi Muhammad Rasul sallam. Ampe itu di ayat agamata angka ke surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Angka to riwayat bu pura baca maka bendingi okko yahuduin nonno iya ya ewe tungkat tau na peringati bisa cara besar-besaran. Pak iya naro ya tutu iya ro 30 juz. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Itu agama tak bapak-bapak jamaah salat maghrib teman-teman dah bikin ke hadir ya. Dia tuga cacatnya suku tagi-tagi. Maliterei peniwi literee. Matimbangi pakanja ketimbangan na cacamana ta ku cek-cekongi. Namanya tu Pak Balu ko timbakiru ye tu deto na pojiwi. Ya roto na puji malangga litere na cacato ko ilitere kangia tu ko ilanggang litere. Alena mi poji mako tu di pitawa ya ko alena de na melo. Jadi agamata mo itu malitere na cerita to matimbangi mametere suku tagi-tagi mana ka mako idi upa. Ya gaden derwakada mau ki maka je lampi cara me ya matu ko wandapi ni watu eta tanumui tako kode kak Pak malah selasa kasih saudara tak Pak Usman ya biasa ko macarama ka aku sapari ya na paki alone paja ini ya tuh dena ya tama ni watu ya nakatan ya tama ni pintu nakatan lona assalamualaikum to nak kasih mengerti to nak apa Pak ya je cara mai Pak dena wadi dena pigau. Angka lagi na carama na tali bucak-bucak mana tahu Angka lagi carama na tali buntu-buntu pikiramu apa tahu Di podang aswan ya tabayangkan ini Pak. Jadi torapang itu tasa kami na ina bangunan masjid. Peradaban kemanusiaan yang tidak bisa tidak harus ada masjid. Mesti ke masjid aku si dia kampung. Engkau wanuma. Nah ini Masya Allah. Asugirat tak Pak tenrigang kaya tu bola tadi tu nasiaga. Nule mapetam itu bola tadi tu tunri matindo tapi ia tak boleh ia mako apa tak pakai suju. Pakatunay aleta ko yoro na pung Allah Subhanahu wa taala dia nasiya sudah ngaso talung ngaso. Mapulo-pulo tahun ni. Tataja ni matu ko mati kini patama ki suruga. Amin ya rabbal alamin. Maju berani makoro janji. Jancinna puangnya. Yan ang kaaya makada amanu wa amilus solihati decen na bawal lino yatu decen na akhirat ampe na upalisu ni carama ko makada mamuare salawata tandra lupay mas salawat masa ilori to malabina pung Allah taala ali malabina nabi Muhammad Rasul sallam malabbi mana nabi malabbi mana suroe tapi degaga aya pauruntu nonri mas salawat pung Allah taala sangadina ali malabina nabi Muhammad Rasul sallam Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kurang agak pipung Allah Ta'ala na alena mo landro yaro Nabi Muhammad. Alena makiboy, tapi na abadikan itu Al-Quran alena sendiri si bawa malaikat na makaya mas sabu-sabu. Mas salawa lori alim malabina Nabi Muhammad SAW. Itu diampeli perintah toki, maka dia ko macarama ko as-salawat toko. Sebab iya tu cara madega salawatna, salama anu, cara mamakabong itu. Natappo ipung Allah Ta'ala barakat na bicara decengi nariku dia gaga salawa aku tu lebih mak diolo tulo tugi ha malamar tulo tugi ha mak bicara deceng kamelo ipo apalagi ko macarama na selama ge ali malabina Nabi Muhammad SAW sponsor kehidupan dunia dan di akhirat oh dia pejat tu matu na nerita hebat na ali malabina Nabi Muhammad SAW ko berdoa ni ko puangnya Kutumelo tama ranaka na tako angka syafaat Nabi takwidi. Para denang kanerita, denang katosiba berjuang, denang kana 1445 tahun, 46 tahun macawi ini.
Jangan minta muharrat tu. Barakallah, alhamdulillah. Allahumma salli wa salli ala Muhammadin wa barik alaih. Jamaah salat maghrib yang sama hadir. Upato ijolo ketepok Pak Ero pokok. Engkatu ayat makada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Manu ya masahur mo makada wal asri innal insana lafi khusr. Yero idi kanjak naro agama ta pa angkairu kita Al-Qur'an ngiro tali masa ya katani dega ga keraguan rilalan itu. Tongang. Yero dende makanya al yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Majepu iro agama tay di asal lengengi yang kaya katani makoko agama suku tu. Ya, demi tu teruntu piaya nak kong kamu patasat dikurang-kurang. Demi tu nak guru patawe kong kamu pa ayat tu katarangan atutuan dena naruntu ina dena pigau inasang isuku dena suku. Bertauhid, berakidah, bersyariat, bermuamalah, beribadah kepada Allah, masalah tatanan-tatanan kehidupan. Tapi Pak sebab ia tu bawat tame onro jambangangi angka ajaranna manang kajaran mako kanjakna. Tumelo liu, tumelo matindro, tumelo matbun ruisi, tumelo kana mana patu ketema bajoju. 5 atau wejolo ipatama, ma jenne ke atau wejolo ibisai ma masih kak gigi ki ya ane abio atau wejolo karate na. Oi aja ni tebati ko sallan ni tu makanjak lak dak ni tu. Yampe podangi onna demin na suku tu na sebab ia lino tanya anra suku. Tapi ia ga mata suku ni wa atmamtu alaikum nikmati. Genna toni itu asukura rilalanna asalangange nikmat. Nikmat berakidah, nikmat bertauhid kepada Allah yang satu. Maka rajingnya tu sange bertauhid tu. Ya natanya apa masena pung Allah Taala ai malapoi apa dongang ikut tu nasamide na marigaga. Itu je nasa wokomoka puangnya kuratu me alau ko maka dapat duk pak gaba lo ka magere untuk penganra lompo Tena ayat guru mana memakero jadi masuk Pak. Itulah nikmat kehidupan kalau kita bertauhid. Hanya mengilahkan Allah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi illallah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah nikmat Islam. Itulah waraditu. Ya siru, makasih kanjairu. Waraditu lakumul Islam dinan. Napurio napurennu ni pungalla ta'ala yaitu agama ta ia selengang ini angkaya katanima kokoy magi pe nama dari mopi masumpa okko ki lino monro angka jama-jama de na jaji angka cita-cita de na ganna itu ga tau lino ko suku angka si tau sogi mega gagana de gagana na angka si tau make gana na 10 2 de singa ekonomina rajib pagatutuon na May kamanang nega tahu suku tagi-tagi tu. Ia pana suku matu o kopi akhirat tama pi suruga. Hanya menyawata. Dia nama lasa tawe. Dia gampat di utuna. Dia gaga bulokang. Mandriki ang kasadia. Ang kami menigagakoro. Makanan, minuman. Salo cani, salo susu. Salo arak. Aga melo tandre. Dia gaya semabo. Akada mandri panasa si tundrung, apa mandri doria 5 talaja, apa si mandri pa banjara si kampu, apa tega ya semakadang empat diwatangi. Degan rak jambangan kiri pusat nate maka wangi. Bidadari sadia 72 si ditau. Ni irampe-rampengnya iro dinya. Dia jaga masalah ta jadi Pak den amatnya mani bata tajam. Tatajan nya le tan jampuki pacar mae mate to. Oh iya, dia ajak kan nasi ayak manangnya roh jadi itu akas sekenaya itu ngangi kola pangangi. Aya naruna kada dinde. Natan rongi pungalla taala yesangi wattu. Iya wattu itu maka sulio lah. Dia metu nang kateruntu rajin yesangi wattu. Iya. Ya kokomopi baru jadwal kapalata 10 menit
masoli tu waktu. Ya. Dia metu nang kana pepa ki waktu jadi tali santai-santai ki. Ya. Make ga tu tau melo yunduru amaten na sebab melo mimba masumbang. Ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah wa aku minas solihin. Beri wat dingi kasih lipat tanje-tanje cek dek nyawa aku ye. Melo mak petami di ku celengang. Melo ka pudang itu maka dapat tamatau ka aku tu sumbangan menetap. Ya na pura ya roh. Wa aku minas solihin. Melo to ka tau soleh. Me ka tau mak beri jama. Me ka tau mak pakar tunduk taat pas sempajang. Iya mero bak dua nilau. Sebab iya bokong ye kulino me isalai. Iya ro bokong ngang lo akhirat ya na roh. Wa asaddaqah. Aja tapandang-pandang itu di tapak. Maka daki 5 sebumi je iya diikut. Tapat tami. Mau jadi dosa bumi itu, iya. Tega kan sia-sia ka pungla make gaya tu, iya. Make ga. Tanre tok sugi na sike-sike ke ngagagana edito na si pacorok-corok ko tu, iya. Oh tu 5 sabu ko, 25 sabu siaso. Kasih lorop, tama si lorsi, tama si 5 sabu, tama si 5 sabu. Innal insana ya naroyola wattu ye tacet de dari skon ke menit ke jam anu ni tu mako papai Zulhijjah dua ni lapar pura yola didikan ketakwa amana mir gagai si di mapuasa sulang ya Ramadan tu wenin na malebi 10 terakhir Ramadan wani kami nama lebih dega lebih wanin na 10 terakhir Ramadan 20 siddi 20 30 atau 20 serah. Ya tu si Zulhijjah as-sona. Jadi siddi letu 10 letu hari tasyrik malebi. Pak ya tu di agama ta angkon ron ne rola birangi angkato modelekna sebabkan angka contohna lebih mak diolo. Hari Senin, hari Jumat, hari Kamis, ada waktu makbul. Milo doang ripung Allah Ta'ala palawanganna asra mangaribi ya Jumat. Maka tu betul khutbah kedua. Angkon roa malebi, angka batu makanja, hajar aswad, angka air, angka we makanja, we zamzam. Ya naro ko masalah ya rotannya apa tirong yola. Ya naro na parallu ipali sutawe loko patirongnya. Apalagi kotanya na Allah Ta'ala na sumpah. Ini agama bilay. Dia nasusam pak matu cerita ranaka ya pak ya ko boleh nak pasal saja maka kami ka ramping-ramping yang modele na totamer ranaka ko masjid raya tapi ai macipi ni wat kewita. Tau matappo emeni-meni rampil labiran na marenu na tenang sarekom mangi kade. Na tanrong ni pungalatala ya wat twewe. Boro asra ya naro yola ya naro wat itu umuru. Dia naruh pada yola umur maka dia innal insana lafi husrin. Yuru pungla ta'ala mawirika dari kita maka dia napawi maka dia mo ara erogito. Iya na tahu rogi itu ya tu. Dia na laka-laka maka dia ni gaji asa rogi tahu kasih-sia gaji tahu sogi aga tahu motoy gaji anak-anak gaji tahu bolong ga tahu putih ga aprika ga tahu iritasi ga tahu kega bulu tahu kega padangnya kega pasae. Al insana ia na taulino rogi itu tuan itu illa angkana niga illa alladina amanu maheba itu sang itu matappa pak tau saru ya itu sang itu matappa na pengelata tingarangi ya tappa itu pak bere dina sembara tau yaling yahdi man yasha man yahdi qalbi fahuwa mu'min yahdi man yasha napue nalingi pung Allah Ta'ala apatirot tau napuelo maka tasadingi Abu Lahab Abu Jahal ni tanabita tuo okti makajaji macolo Madinah lalungi Nabi Muhammad SAW amurena to panabita sapisana din nalolong apatirong tabe tageris bawai cek de iya apatirot ta Allah langin lo masigi iya na tunasabari tasaru tuo. Tepat tunasabari nasaru ki tuo. Nanya tepat Pak bere hidayah dan inayah taufik
yang tidak sembarang orang diberikan kecuali itu adalah orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajak tama wasi-wasi na sebab tepuk tak ya ko waran parat tak kurang maku memang lino. Ya ko jama-jamang dia na kejadian maku memang ia mi tepuk ewe mancaji barometer standar. Ya naru rampai kada illal ladina amanu kecuali orang yang beriman. Dilalena ya megalak da ayat rampai pecak dio itu matappa itu ko lebo nalino matu okus rimundri si ditappa batau iwala suku to matappa na pangala taala na sabab anna tau tu ko lino tau kafire tau fasik tau zalim tau munafik tau musyrik hukumana ranaka na taruh Allah Subhanahu wa taala ya tau ya wadi janjing ka matoto matappa ipatama ranaka tapi pasumo ya pu ye ya ku tau kafir maka demi tu ya khalidina fiha abada innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah ai mega ko yaro aja nane rampir urusan na tau urusan tato nahi di pada tatu matappo maka deh si akas kase kangi okko tepet ta na takut tu mate ya je rupa tu milo mau mate weh Milo ide to mate, mato kali dotok ke kolino. Dia na mungkin lisu ki malolo, na tali bulan dia 4 diutu Ma cucu-cucunya koro pola kaje pada ko to dotok do ijaru sa ko to melo matindro. Ternyata kaji nyawana nya mapa mulayawa min riasi na to mate ni. Ya ko mate ni tawe de gaga. Mampu juri jammi ko tumpara de na kedo. Ipakedo pa na kedo. Paje maring kalinga do cilin na paje makita matan na paje berdari jantung na paje deje kaga dega paje borro. Ya sadis nalino yunri pak me to mate. Ya akhirat mati suruh dega ya semate. Karena podo ya Allah masukkanlah kami semua dalam surga ya Allah. Jangan ada di antara orang rapan yang masuk neraka wahai ya Allah. Bagi yang belum engkau beri hidayah talen ni kasi apati roa puang matoa ni patapulo ni tong umurut nah anna ni pulo na tong umurut na puang talen ni kasi apati roa dia doakan na selamat pak dia na cocok doakan tau dia jatun matappa ampai itu doa maka dami Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u wal amwat. Dia tu kata atau kafir atau pasi atau musyrik koro. Dia nawak di pasegaru tu doa maka dia Allahumma ghafir lil muslimin wal kafirin. Mamangka doa sendiri ki kumakiro. Ya kuna bita idi metom itu matapa itu sila muslim selengnya tuoe burane selem akun raye tau matapa burane me tau matapa dua mi tu ya tu kolino dua mi orane mi makun rai. Sakarin wa unsa laki-laki dan perempuan. Dewi setengah kung kalian nero dan rusakku. Itu memang kau kurang laupau. Ya tuoe, ya tu matewe. Ini naruh kade. Nasa guru ta binasa itu tahu labu mak diolo coba dia doa apa di mundina. Guru ta pukali almarhum Allahumma ghfirlahu warhamhu rampero gero. Iya ro matapa si dia kade. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Aja pui madece ni pahangi esangi makkada. Ala inna awliya Allahi. Majapu wali-walinna mitu pungalata bayangkan pak tanek itu nabi tapi makke wali pungalata ala kuidi. Hanya wali Allah ada itu di surah Al-Baqarah. Allahu waliyul ladina amanu. Ya. Tanya naya yang kelingro. Allah menjadi walinya orang beriman. Allah menjadi pelindungnya. Allah pemberi rezekinya. Allah yang menghidupkannya. Allah yang mematikannya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bentuk perwaliannya Allah kepada orang beriman itu. Itu sikuya surah Yunus ya. Ala inna awliya Allahi la khaufun. Tidak ada rasa takut. Magpi nama di biasa tahu-tahu ki manusia biasa memang
Tapi ia rokok tahu lada itu maka dah mitau kaya je tu mi tahu kak mati mi tahu kak marjing aset di tu pada je ko diga ka dalle ko ai dia aja tak korong ka dalle tu. Idi mi kapa mongo maka ni ga yalingi na teli maka da mo pi kurang cek depi coba na tambah wi coba na tambah wi coba na malong galu sekok ai de na wadni. Syukur uki ko magala ni maca cacoca tamaca mangemmo. Angkat tahu tu dia nule mengemak Terus kami ina itu ko malase jantung na tahu. Ina itu ko malase atin na tahu. Malase paru-paruna. Boncor iparuna. Ya. Niro ji irana-rana mana pak ya cerme tu dia tu na perlu mata andela ada mana laguna tapi ini je sendiri mita ite alewe. Ya. Wih, apa ku 10 ni 2. Nyama pawita lari-lari. Maka putih mak gariting ilu na maka kanja. Ki pale apo ku dia tu nakadate maka ko matoni. Mamang kana makadami. Ki pale apo ku ndo canine tu sang apo. Angka metodi na di ciri-ciri na pas dia ya nang kapo nang kasidina. Ya nang kang kapo nang kasih hadiah na apo na tanya anak na naleng tanya ndok na. Itu ketenangan, kebahagiaan yang Allah berikan kita. Mengaji si radio taselan di seding. Itu kekayaan. Itu kebahagiaan. Mak mana gara tahu dek? Mahal itu pak masuk masjid. Tidak gampang, bukan orang sembarangan. Agar rosid dia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak berduka cita. Ya kung kapatujun na din na jaji. Napalisin loko pung Allah Ta'ala. Muhammad na narencana ya kejadian ngiko din na pilo si pung Allah Ta'ala. Aja na. Kami tu dece na patirongi pung Allah Ta'ala pak. Ya je ko aklat kami pak itu kulino kama ni je lino ya. Pak padang kamana rencanata. Terus si gajah-gajah aja itu si tipu-tipu na. Kanja nih ro tepe na naredahkan ni keadaan ta. Kami tu dece na patirongi pung Allah Ta'ala na takut di na pajaji rencanata. Nale dece dewen re koro kapalai menoi pale labu. Labu mani ro kapalai napa makada. Alhamdulillah nale dece na salai ka kapala. Katona ako ro kapa bucak na taru etasi bicaban na menre ka. Nanya seka-seka ko mako mani bate ko lalungi na jok ni. Jadi walahum yahzanun. Tidak bersedih, tidak berduka. Ada suka duka citanya orang beriman tapi tidak terlalu mendalam. Kenapa? Angka non ripalisui. Ini kan non ripalisui. Lanjutan ayat maka dia alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu kal Qur'ange ya ro kata takwa si ba amanu madari si depe. Mega si depe. Sebab dia nule menri kualitas ketakwaan na tahu ko dia tepuk na. Yaitu Ramadan ujungnya itu ayat la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sarekuam mangitakwa ki pura ki puasa. Sulang mancaji kita takwa na Allah Ta'ala. Seterusnya ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzan. Adapina siapa orang yang tidak bersedih dan tidak ada rasa takutnya hidup di dunia. Maksudnya kita ini manusia ada rasa takut. Maksudnya bahwa ada tempat pengembalian hidup kita. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kusiton rani tepo si batau engkan na ayat muka di mauko surah Al-Ahzab. Maka deh ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Iru to matepe tau takwa ku Allah Ta'ala na puji mawirik kada malampu ucapan yang benar wa qulu qawlan sadida. Modal hidup takwa dan iman. Pak Iruna saliwan na tu tahu takwa atau matapai atau rugi mana? Tau rugi mana? Mau mega gagana, mau mega waramparana. Tanya tu ya tu ya setau rugi tu tahu dia gawaramparana tu. Wadi jaji tahu lai piara ku pengelatali tu malu-malu matu tamu suruga.
Pak de na megala da pak tanana. Aja mo teman ula da mapak ko idi sederhana mi tu watta na poji mi tu po maka da dia mun le jawab mana ma tu pertanyaan itu orang perang maka ega tu. Ke pole kege pas sumo ka sakna mana semua ka jet tahu mualing makanja mo ka tadan na yero atu kanan sakka na itu orang perang mungkin pake. Pak itu to sugi pak mandari de ni sereke orang perang na. Kumigala dan tumpu-tumpu ai. Dia naje sa diwi reking siangan aja ni sapno ai. Hukum mo pijalino, alena pakang kayo, alena isuro reking ni, deni reking. Apalagi matu ko kunyelo ng panglatalan, lupa ini. Ang kato sa ditidom mo, ang kato galumo makalo, ang kagalumo kumero kalola, ang kato kumero kalapasawi mo ang kato dararamicha mo, ang kato gare cengke mo, ang kato paternakam, ang kato burung wale mo, magaga kadaan na yung mo. Yeah. Walupa ini je sedingnya itu po ang kakapalay makor manang kade mainga ala ya ko to matape kaulan sadida yari di modalater mapau ada madecing imagi ko takko ite siba ko matapko yuslillakum a'malakum napa decingi pung Allah taala tutu titamipa ya kong kato makanja takwana makanja sempajanna makanja wadillai pares satawe ko simita mak bere jamae ini mak beli bola titai decin nanya tu tawe wadi jaji Pak Tolino je tungka kekurangan dia gak tahu suku tapi ai iya mege madecim ya tu dia gak Pak bere jama melo manna su patangas so dia gak warra nah ye dia gak Pak bere jama melo makamaja na sikolana na dia gadina ye hatta itu ya rupangi ko Allah taala yuslillakum a'malakum jaminan na yaro makade pa iya tu aya napawi jolo sifat na tawe kuro yolo na napa napau akibat nero sifat na pada sifat na tau kapere atau munape sifat akibat na matu tamaranaka ini to mata sifat ta jolo napau pengelatala na sebab sepet takwa napa napau yaro ampe-ampe ta makade napoji tu mawere kada-kada malebi dia itu nasembara kapau-pau wa qulu qaulan sadida dia mengucapkan ucapan yang benar aga sidapina yuslih lakum a'malakum napa dicingi pung Allah taala tutuonna ya roda kehidupan Pak termija senang ya yo le yali no kwele aga kejadian iya na tu aja tamelo lupa kiri kana dega manessa salah tapaki matuai dori salah ton ritap pamatu sila da kila gadorina na pada cengi pung Allah taala tu pada cengi mi sampai jadu hata pada cengi mi sikiri ta kwele ang kana pas sediang manu-manu aja lagi dega modala nar idi bolata maka kanja ang kagaluta ang katokota ang kausahata manang kato talima selo makor tuuna aga-aga jitu make ge ye ang kadina ko tasak nang kadina ko kanton nang kadina ko lapilipaan ang kadina ko bangi ang ka anak nasogi akan dan sebagainya makanya pindah dinna tapi kau kata Pak susah ya naro kade yus napa decengi pung Allah taala tu wata aja na tak khawatir kaya je khawatir ya bangsa bara itu tali maselang ya negeri bara mako koe maselang mana tahu ke timur tengah mamusu ni tahu tanya tahu si tembak lutu ya senjata Pak dalam jangka 15 menit lutu ni kurang ya sena kampung inolah ya sena negara tanya se natasi ya se na negara ya kamu tuh ko HP ta idi menimi te manas sapi kok itu ya kok ki menyemelo itembak tatur namo ko miro salak Makassar tau matembak la tutuni bat tutuni ro ge goncang ini dunia kode gaga kekuatan keimanan was-was mau mati itu manrasan itu mati dalam keadaan tidak beriman lebih sadis lagi di kuburan lebih sadis lagi kehidupan yang akan datang. Ya apa di amang yang makada Allah taala yuslillakum a'malakum. Upadi cing itu atutuamu aja na khawatir ya. Pak coba nang kata khawatir Pak ya nak apa tahu khawatir lah aja Pak anure itu 10-2. Maka kata sadiku 10 dia anak nule tu di apangi 5 mi 7 mi aserami 10 mi. Ya. Kasi pandrengin anak bahaja ya. Tendo situ mala duwi ko milo manang iduwer 10 duwer. Rasa kiye.
Dua muka tak cek dia kasih palolo. Waktu ni kapa pak ditopa. Cek dia pilih. 5 mani. Oh muni mo. Alhamdulillah. Yang ketiga ya teman teman Qur'an ero surah Al-Ahzab ayat 72. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nak dampeng ini pengelata lah dosa-dosa tak. Pak ia ditolini pak anrok dosa memang itu. Sampai itu neneta Adam dosana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mo nabi itu kasi engkau tas salana ya Nabi Yunus nasalaiwi ummakna la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Nuh engkau pura tahu ni lo doang labu ya. Paturan ni Nabi Nuh ni lo doang makadai. Aja na puak gata sa sesa. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudullu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Tahu nuna sisangnya tahu kapire epuangnya. Tega aga jajasi wija kapire si. Engka siapona kapire si. Ya to naro nasabari Nabi Nuh. Mpewang itaw weko asurimundi na pangalata la mangolo umma makade neneta makade okko ko Nabi Adam de kasi nabari Nabi Adam lo min lo ko pangalata la makade Adam pangimana dosa na te ko badam masare na sabakmu ya ang kato dosaku anakku pamulai wiasengi si wunu iya ang kato dosaku ya tengak manre ya gage ya tengak mak dapiri mana kawanre Nabi Nuh purato ni lo doang at masalah manang pokoknya romatu ini mati tepuk tak makin nabi Nabi Muhammad satu-satunya nabi dan rasul di ujung hadis yang panjang itu mohon ini ya nar alena Nabi Muhammad sallam memberi syafaat ya. Disitulah kita nanti bahagianya hidup melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyafaati kita, menutupi aib-aib kita, menutupi kekurangan kita. Ada tandanya umatnya Nabi Muhammad. Karena syariat wudu hanya bagi umat Islam. Macahaya siku tak pak, macahaya mata tak, macahaya tapata, macahaya rumata aja tak nono. Nagoreki Nabi tangkar umatku nasa. Padahal kita ini hidup 1000 tahun lebih. 100 susunan nenek. Berapa nenek yang umurnya 100 tahun. Masih kita sempat membangun masjid yang begitu megah, indah, kuat. Dan kita bangun dan kita masuk mengisi masjid kita. Tapi pak, jangan kita bersedih dalam kehidupan. Bagaimanapun susahnya hidup. Tidak akan mungkin Allah menyusahkan kita. Karena dia adalah janjinya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yastaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni penyebab orang masuk neraka karena tidak terampuninya dosa-dosanya. Kung kadosa ta mapura ma diolo aja na ta ceritanya pota. Maka daya riolo waktu na mako ay wala ba mi jaga kan aja ta cerita niya tu. Natet tu Nabi Muhammad sallam dicerita nu ma diolo yer majae cuku ni idi misangi aja nen sangi rataulengi anak aja nanya boro-borong yeru ka anu majae la videolo kurana susumana ni pungalata ala ya tukong katapota wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah. Dua bentuk ketaatan yang disebutkan di sini, atiullaha wa rasulah, mentaati petunjuk Al-Qur'an dan melihat terjemahan Al-Qur'an kepada perangai kehidupan Nabi baginda Rasulullah SAW, faqad faza fawzan azima. Maka itulah orang yang mendapatkan kemenangan-kemenangan hidup di dunia yang sekarang ini. Dan nanti insya Allah kemenangan hakiki kita dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Penguat. Ya Rabb Allah Ta'ala denalisiri jancina. Tanya janci-janci leku Allah Ta'ala mapau. Inna wa'dallahi haqqa. Sitongan na jancina Allah Ta'ala tungang. Dega kolina wa di yonri makatani masa.
sangadina kita na pung Allah subhanahu wa ta'ala aku ramalabina pung Allah subhanahu wa ta'ala na sebab deni gaga nabi terjemahkan ngero kita Al-Qur'annya kembali Al-Qur'an itu pada posisi orang beriman untuk hidup bersama dengan keyakinan yang benar la ilaha illallah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad ya na sebab pura nimoni 5 menit insyaallah tanapudo na paberaka pangala taala sirun tu kita na lampiri sumata pangala taala na terima di cumanang sini na amala soleta na dampengi pangala taala dosa-dosata na paberaka tutuwata na tatamamana suruga marana malebini marapo aja gaga sidit tamamura na kapacalan na pangala taala wa na'udzu billahi min dzalik lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada jamaah Masjid Raya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan dimaafkan, bila ada kebaikan semuanya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.